na democracy kini chabo chuni chawo nondo wateto sisi ya kumela Ruto alikile na maandamano mambise ni mona kana andwala maandamano ni matarget wa muno ni serikali na apart from that ona tete imwena la matete ya andwala binye na matarget wa muno ni serikali na nicho kitumio kwa na nowadays kana matukumana abitie nono ni President Ruto asaini mwe wa kumisius kana kutumia simu naye ambapo mwe yawezu kulingana na meya ya Kenya kana katiba ka Kenya mwe yawezu na constitutional ndonale tunako saini nondo akuni kumanja kana ndakwenda kuwa mundu akinena ambapo na huo katiba kitu ni kato ningia uhuru wa kwithwa tutono nena tukanena mathina mitu at least serikali getha no itonde kuiwa amweka aingi ni momethi twe mustali nwambe gukoswa muno serikali uthukumi wayo ithi twe gukoswa muno ulwa uani ula wendeye kini kumanisha kana amwika kana andu ano angia no akuwa maitu ni malelete kana mayene kana serikali ni kunyamasya mwenende ni kwa tete kulala malelete kila kiboni kembwa andu asu miaka yo kana video sumbewo maya matono nena na yu nondo amame yu matatona kunena na abineo ekilia lakini generation ila ivoyi ni generation itatona ko binewa na kakilia nicho gitumi ukona moika oyu no ngamete no weyolo na no ngamete bio ukinenya maondo ala madhuguma kwa kanisa serikali na but chitu kumanisha zemitu kana ndo ala me yolo wito mele tuno nena ni mele tuno yumelia maka support siani no oyisi nena gaza goda kana baya tiko katisha uona kana na to ye ati we no kwa to rati we no kwa to kai ke kanene ukikea watu nikukwesego wewe ndi wakati wa mwana mabangi basi maandamano maandamano finance bill ya nina ko niene nina nje maandamano ndali na mpaka neto akonie maandamano kwitu mutomo na kindu kile chebo maandamano aso ni meka ko yumia kwa hivyo maandamano mapanga wa mwamina kwa zetu kwa mani etuko fulani ando meka ko yumilia makuka mukwandamana nondo ando mena wo maandamano aso na utete wo na wadhile wo bado wo ando meka to kile maseji Ujua serikali ile mose senga tudoni President Ruto athike tuya kaitho kwa stadium athandu sendo bingi athi makuweni athasendo ando sendo bingi ujua ando bayele lango kido chicha President Ruto neke kido chambe ndo magita hotel ile ya wetu ni magakome kido general miaka 3 ndo ambako kakutoa notoa ke stadium na wakati buki tu stadium hizi leo naona kwa mitandao ni tofauti na stadium ondole ya kitu hizi zinaweza hapo kadhi kana zinaweza ongeletwe editing bado idho ko stadium ya baza mwana kodela isa mwingi no neni akithio ka launch malelo na ambako waleo kwitu nuko na launch lelo mu ukutwa wai kuda modha kuda kanzi mpaka modha nango tabio kweli jana oyo kadhibu ndukiche maloli asu unge nono nyonongo okea ukadhibu ndukiche maloli maloli asu no ndono mwa kutembea na Kenya kila bandu no mama kadhi western malonji malelo nambapo target yake tiko kama malelo asu target yake ni mwaka wa 2027 wangio bika atunga maloli asu mambese kutema kuu kwenga kuu nembe bato na gembe gada na kendo egie kalami kilomita kemwe mwambeze kwase ati Ruto no igie lami ati chao no ende na kutika ikenda mukengelia sekana na wakati kula sema but ukweli ni kana katika izamisi onde kana kumatoza kwa Ruto mwaka wa 2022 so far nyaga na reto bagi ndikito gamba kwithwa bagi ndikito kana kwithwa no kito gamba kutola njia kindo ta vake damu thelete kana maadamu thelete tuzo tononi at least nambiza kugara kutwita itea but so far baikendo nizizi yo ndo cinema tuigathe ni wona nya wito wa omonde
amweka matumia wa kwanza siwe bindani ya campaign twasi katika campaign amweka ni matumika no pio na ibinda yone angi yobika oyu kuma 2022 mwamino kuna kula amweka baba ndo manelewa but kwa mbese next year 2026 ni kwa mbeza kwa na mweka mweka yawo matumika akoleza malolini kuleza maloli ndio kunete kelelo winete wazitie sakuanganya but immediately after mwa binoza kwani amweka magejo thaka namba hapo nikilukeza yake na womo no nundu wa iwa cha amweka thaka na koza na maloli we katutam tutumea yo na maloli mange kunye maloli azuni mo financials na mige kuni maloli manengane na mwa mwika na mo wone kuleza maloli ni maleza maloli ni mazima kunete kelele meleo negotiate sindu ile sio meba ama kwenda katika motongo ile mosakuwa na yu keba na thina abe kindu makwataka na metha of maitumika to yu za na kutumika na inondo wa dhiuka na mwanasiasa hizo akoka kona ngesilingi maana 5 kana maneli kuni kutumika nayo na nye kindu kile kindu za yawo muno kindu kimwe ndula amweka matumika wadato sisi wedio kana mundu we mwendeze kula kibita mino vita akolwa ni wengi na basi siasa ziangia akoka kukuitengi mwami na miaka 5 haiki ndo na kwika akukuitengi akukuyoka tudioke na kwe mwika we mundu mwiko kuma walawe okolokwa unathenia ukiliweleza lolo linengi wedio kona ke ebitengi nyake ngivita ivela ku mwika no sio mayumilia na maweze kwenda na mama ni chama da ama kwenda siasani mambo ya life yao life beyond duniani no it's about politics control any politics kwa hiyo control any politics ni lazima mwika mayumilia mayinvolve na mema ni chao exactly makwenda katika siasa before ulizengale ni amondo kana before you kana mondo ambo mkole ni chao utorofa wetu nenge chao nituweze kwe moya kwe matenda mwiko ini mama niyo bingwa makambuni kwe moya ma serikali mwika na mazomi na mabangu na mato awe kondo na chiko to awe mwingo kwa kasongo ini kutando mwingo aweka muno nitona tuonere some scenarios atetima kana politician athibandu kathani opano humanity na pe politician ungi wokire bula mya usinda na weona bandu this you mila and don't makati wa mweka sumu kana ndo asumya humanity bo ine kumanje kana ateti ne matumya o andu asumoke romba na mona mono metha me amweka ndo ndiona njao na bandu amwite malwite nduthe no kweli amweka ndo tumeka gwekisa mizu ndo ni kindu jamba kwanza ni victim ya kwa atakiwa ibinda hizi before mama mambizi kwitu kitwisa vempi kwitu ta recho kaki na no ya ndize ya nigeto mkwata bantu ikana nicha batindi taziaje vile cha wampinye so organize imwana organize mwana maitu hapando nizileta bune ndete shughuli zako kondo kwanza naendete kwa susu wako imwana samba nifamia sio miangalele na ninzebe sangi manga chacha unokie kwa naskali so but nando nese yenda zumonge neze nako neze mundu wako kaweka ngemo gole yimwe vitu chawa kimbe hivi vitu anenge ne pole hivi anenge to manatano lakini tuweze kama niyo to kukata kweta lela abikino to yega mwana zuno abika abiyo deal nake so generally mweka ndema tumekana imo katika mambo ni asu ambapo tigendokezeo wale ngola wetu mea mwika kumonya nzea ya ondola matono so mpesa kana kola matono kama kaso mpesa waweta mumbongere choka Kenya mainali kana ka clip ka kunoni ebando tika like nekake anene and then uwekite sati ya is not my president kwa kumashakana ule anene na utongo wala webo utongo wa Ruto na leni ile na kumwaliga mundu wa pao ndo tona kweka loki kengano throughout
kune kuona nyando mitu tita maya akili ndolo nazia na kweli no gyo kamba nazia akamba tu ina akili na ambapo nikinduke na wo muno watata kuona muzumbe mimako kakwazela we Kalonzo ndena akili akamba ndebala mabi kama ina akili na nikinduke thogu muno lakini no tumonyekana tu ina akili nondo watu ina akili ya kunia akamba tu ina akili kana kwa Kalonzo ndena akili ya kuwandu Kalonzo ndena akili ya kota siana zito kwa warabuni iganda kwa tembeza akili leto nayo ni ya otongo muzeo otongo yuto nongi no otongo yuto note diando kwa winye uzumbu wa Ruto ndi mutambo hata muzumbu wako na zini ukweli lawe bo na chi udhuku ni haki yako mungu akulinga na katiba gene ngete mundu tio waze no mwagu no tio wagu kwa makaza we namo ya kila nile anana chono utongo wake muthuku ti weta mundu ya amweka methiro memandwa mawe ya thesianza President Ruto pamwe na mupia wa uthukumi wia kana ni kati wa mondo la methiro mekithi kana ni mola mwa wa mwe katikati wa mweka onuko ne tabe iri tethia no ndo methiro mayase kana methiro menya mai wa thesianza amweka maase kana ni malasbiki kutia mawe ya mo nikana kuetela kuthisianza na kupika uma ai sothi kule naona serikali ibikia kiwango cha kuikithikana mwa wa mawia ni wathela kana ni wanini babake serikali itu yitongozi ni Ruto ndiza kumina mathina mawaya nondo wa mathina mawaya mamino ani kubingwa makambuni kwete investors sikabingwa makambuni wanasio na kusupport institutions za serikali tikwita watoto zizi Ruto wikila wande zinekota institutions za serikali na kolonje investors zima katika nchi yetu for example wathi kwitoke South pe simiti pe simiti bwa nikie miaka wamebetu kuna bote ne vinda yao na simiti uzu mboya sa kwanza kumba umonde kwa kampuni hizo ni amanzo investor akoka kwenza kuke South manao abingwa company bandu kabu kanziko nwa siana sia eri hizo ndani zio kwa tamoya onamboti hizo nzala so meleo kwa tamoya kuma kaundi yonde kanona kuma kondo kongi malelo ma kuma eleo binguka kwele yako giza mota kibu kwele yako kagiza mota mastima so wa launcha andala matona ku invest katika nini tizu wewe wa bike ndo endeze lole yako ambizi otano nzizi anza kumata kuniko kwa na mawaya koma wazo ndo na maizo yote ndo mito asu kwa ndama matele lakini kitu kila netwele twe serikali ya Kenya ni ile tukikia kati mesio ya ondola andasu mwenye kuliku mwingo na mayala menyo kwata lakini wiki chende yoyu kuli mwingo kuingi kwena tapeli kwena banani nyingi ta CS mkoa pia ndena dona ikwan ando yo tu kwa ando wabeni ando makiwa na mwadhi mwingo madhiku maigiti yala manati wetiwo yumye mondo baga tu watchman wa Arabu ni kwegada utuko ngalo na itina ibinda ino kwa na mweka me connect mono ndeni wa mondo maoteti ama kana mende na kolika siasa ni na nyene ngo make encourage malike pio kila kivo ni majaribu makeka lande na mwana siasa before medical na kumo support memo kule ni chao mondo wao yipa mwana siasa wale niko tena docket ya amoika kuma balaba MCA kuma kwa balaba MP magavana so kila mwana siasa wale niko tenga kovisi katika ambovizi yesu wake kovisi kanini ka kudili na mondo mamoika mondo amoika nimo uni na amoika na binye nimo abinye pio bibio watato sisi kwa amoika mo ni majaribu tolika siasa ni but bado na namba likabio mbona mwakia nyingine no leo kia wambiza kwa siati nganya to mikine mwana siasa miaka mbao na vaike ndio hicho uso wikia kulika siasa na wazi na kone likabuye ni ga ne to meko miaka neza kwa mabadi but kilango na encourage ni kana siasa ni nimeli tunolika lakini melika na conditions menenge mwana siasa conditions fulani tuone kama kaatethekea vela mena pia wa kwa siato alika serikali ni serikali la iwo ikato control ya twekeo na wona kama mwana weko so serikali we mandi waweko
kini ki utumne kinu kingi utuma mwika mateko nya ndini wa uteti chidi kona ta ketumi kinene but yo maligo serikali ni to you for example toka liga serikali ni no yepoi no zindu za kono ngogwa serikali hizo waambezi agwina hii kwina guma kwa mpaka wewe serikali hizo time vitu wati nondo ana iligilie buna hata kuendekana onage kwata otinde ya ndolego wekata azizi serikali ende neza but amwika ngumea kana ko liga serikali ni important monozo ta kupush sindu zeni mwe banda malika bunde ni mwe kwa powers mbingi sia kupush but mwe banda ama malika wala mwe kwa myane sia kuliga but alange na mati wanda matu me push serikali mpaka ike sindula kana create environment nzeo ya kweka maondo lakini ngana serikali ni ile itopush wa kweka maendeleo kweli serikali ndio ile ngo ipushwa but nondo mondolo do nage na mwana ni mundu leo utatavazwa leo baadhi yake zinzo na sio correct ni lazima yaka asukumitwe leo zukumwa tuko na miaka 5 baada ya miaka ile hizi 3 ndio adhimana so ile tuko na video maana ambapo yo ndiko na wewe kwetu chezo 5 ndio naina ataona kuosa ingi 2027 kai ozeba wado zizi wazi ukakila bando Kenya no pai bandu nyinathi ninendete Mombasa anga kina gondo kwingi pai bandu nathi ngewe mundu kwasia nako ni mwana zugula ona mo amakoli no yana zama kwazi tito kwa dagula lakini mume kwa dije kunya ambapo no gula ungiwa gula nuna lele ela maandamano manako ni akateta kunya kula Ruto aligumwe bu State House nando lakini wasisia ndo ala mendini wa IEBC ngalikole awetete kana ni anomenga likoni ya President ya Ruto ndo na kana maka motethesi iketha na bina muno ndo wa teto zizio ini totoye pe moya ve nini etoiwe kotini ni opposition ya kana kula sika mine yako talelwa katiba kazi ya kula zile no mine yako talelwa katika police station but IBC meto tema kwa yake ndochu makila sia mamini yao sia MP sia magavana na mamini yao lakini sia muzumbizi itu katenizi utuma bombers atecha oyu bombers iketha nikela polling station kula zia mina talelwa polling station na sietuma katika mitandao siketha sia dhala so yes ya bombers tukaweza kuwa no confirmation by the time unyongi yawe kule gedho mini kotalwa by the time IBC mamine kwambiza kwazi ati etwetele tezi avazi kula ndo magedho mamini otalagula mama nana ula muzumbi tugeza tukite kwetela siko tangazwa niki arete ingi matamambe ya mweka mawe ya maminolika thini wa ibele kana kithambe mbungi okwita sia kipila ne wa minokwata niki matamambe ya mweka mangalikwela yakwo nyanya ya mawe you kitumikela matameka onundwa amweka meto negotiate aiza mwezi katika campaign sio na ake mwanaziaza la wa mwanya kana ndwe na agenda kidhiba yako yake akoza ndwe na agenda alama anata no kunengie mwathi ko ya campaign na wasi hapa ata laozi to go la kunenge ne mwamina na so mbezile watumiye ba ya kunenge ibinde ya campaign wala la no amina ni na gu akwete la ile ngiwe kata campaign sio vika nikanoga kunenge o manata nangi mwende na siasa kwa itumila chini chake tumikila mimi itumazwa mwana siasa lakini oge kalanda na mwana siasa okamwea idhiba tayoya utatotoa ite bando fulani umana kwa toyego for example 2022 campaign ya Kitui amweka ma Kitui ni magalenze na governor Malombe akete kibele cha governor yeke ndaseke na mama nenge conditions mamwe kana utatumengete kinana umanige to enaku na ke governor nondo anu education amea onositiondo ne munenge na gemongela na katika ando makela sakoye wambizo zakwa ananga nema ministers ma youth na ananga nema CEO ma youth almost ando mama wazagude serikali yake nusu yayo ni muika na muiko no alikabu ukoma ngano no ambize kujali mondo ma muika ti lazima hivi nzeto likabu but muiko malika
ange mo then mambiza kwizila kubu ya na wake matethekevu yeah so mwanasiasa kitumikile matamanzi yangu mwika nikolea kwekala ande na umwika before campaigns yambizi mama ni cha umukwenda tagwito ukitezea MP nuko sabu oye endele mwaka ambao next year agiti mwaka ambao na yu wote sisi yao meala mu support ya mwitindo na moku mondo zumyaka na ala bibitini ndato hoyane bandu ndeka nenu mondo ku support genuinely na damu na mondo ndato hoyani na udangu onambe na udangu kwa hiyo moyo mako tutago onagumbunge kwa hiyo moyo mako tutai kwa hiyo moyo mako bizine la kada kule na umande au yenge nga support wano ile no likila kuna ke mundu wa mwanasiasa ni mwi akwaza kama mundu kaya yango ke empower ka ninoze mundu kana niko kwa bina kambizi kaka kambizi onzo koza so mwanasiasa noenda throughout mwika ele akidhiema likenda mutumia nai ambapo siasa hizi ndizo kwenda sibadilike mwika uwe yolo mundu ale mumanzi akendo mwijirega kwa hiyo bandu ga mutu mundu awe onande noya oko muboya na mamunenge na wenda kwenda mumanzi ya iyo mwenda kwenda mumanzi ya mwijirega mwandiko wongi omundi president ya mdu tunokwithwa ena nanyana in the state of the nation ya katatu ni chao ukuona kiki baluko mwanonde ni wa serikali ya Kenya kwanza kilu chamba ni cost of living tuna high cost of living monopio and metu and wala madona kwa afford maliwo yu maliwo mea tatu na ndo anini mono kwa mitani kwa manani woga liganga kwa majua kali ukiti and wala meza lunch breakfast lunch na sapa na ndo anini ona misileza maliwazu nindi tibio ko mundu aiza muni zi abantie imbeza sikuoneka mbeza tuwezi mabidie ko so katika state of the nation yake kindogela wale niko address iza mwele ndagago tukanga be iza mwatu wikite ele tunuko kwa tutabia hii wo madawa masiendo sishukada na ndigida anigendo laizi moto ine madaiye moto ma kutumia ngali cha ma factory ni na moto la madaiye Kenya moto medaya dunia ne madaiye lakini Kenya moto medaya ukago ogela 14 moto meri menu moto azime yolo bayi ndo kesa koni za muzi si shukite namba hapo nikendo rono kwa hiyo na digendo nikembo mama target ete ongi mono kwezela bo motani kwezeliza moningi but pia kendo kingo ile kwa address ni mambo ma corruption corruption ni mmeto nungu anu watu wango hizi corruption katika serikali yake but kuda ni mwi akolanga tu ongi kidogo katika serikali yake au wala tu tu mweamini nungu anu president mina akolongi katika serikali yake wana mambo mambizi sawa na ka address kendo kila wanene bottom up akasioka kuonde akabindiza mondo no andi nicho kimubinia digeze mondo andi ebini wane chao beki no na iworo na mwiki ya Max ukasi at least wa president otatete kendo kila ndo no mwiki ya Max no bongo sawa obongo boni tiki na ko promise nzebe abo ya sawa bio but izo mwingi watoto zizi ya sha wakati ndaga ne dokumete nabo in reality wa dhima hospitali okile sha ndio dokuma sha go yama na monza buna dokuma na agwe taito ngili monza paikendo watoto zizi housing no ni juzi banka collected juzi 70 billion na nombela wake no units ngilio mwe na maana 5 jizi na chao neko manage unit money take millions of money okete baikendo mwana ozuendezi no ngi bezi zionde zikita kwozwa niziende na kiwande singewa ko ndiko na kendo ndo mweke atiki nacho ndini wa sector ya kisoma wera kwitha atatite ni wolete mo walimu lona hivyo lakini wazianga liko nengi alimu mende complain yolo capitation na veidhangu I think ni last week na weretekana asi makalasmika kwa fees mwingi mbe next year be waundu manaiva
ona sector kisomo no tatete kana be bandu bena bandu in fact kindu kila utatambwa kimwe Ruto ni mundu utatambwa kisomo nondwa nona sisi nyebadhi no nizo masoma no nizo haji kwat gizia zizi to mabuku na nono ni ma lecture manami ni 2 months mukomo pata mundu mena mukomo pata mundu kumanenya pata chao nazani hizo ma lecture makomede ne makuona Ruto ageta ndo ba State House manenge pesa ne makuona athiuka kuno enenga ne pesa akinenga ne milioni mba makanisani so meza ngai mundu no ni chao ni etu yati kuina pesa hata but kuno ndo awenda tambwa ake somo kwandika alimu ni sawa no andiki o ino kona alimu ma JSS mabanga ni mokoma nundu wa mekomea nundu wa maina ti andike permanent na kindu kila magonda ni mandiko chao mandiko permanent kutha ni mundu kutambwa kisomo nande mana maiza kwandikwa ezo kwete lambaka meso koma January nambapo itu ina time banu view ya mekalanze na alimu ma JSS mama andike permanent mandika ne mekakati mboni CBO chao mandika ne mama licha permanent nikana skulu zevingo weze kwetha pende chao kwenye kisomo oyali skulu mbingi zina vingetene nondo wa mpesa sia kisomo sine release ezuno fact lezego so uzune mundu kutambwa kisomo pesa kwaze bono tatete na what about on the wiki wa max maini ni kwena because maskulu ma university ma private ni mataite kulingana na gazeti ya saka mataite above 50 billion nisio mataite I think 58 billion nisio mataite serikali na nima kwenda serikali thibe kweli nuko na skulu iza kwa bali that's ya serikali sio mwene manambio the about 2 months isia private kweli nima kwithuki private wazinu mewete mono ndo imba ino na lecturers ya tiati ne bana minani bado no metal ne matona kukomengi ikalia kumeba ndo la manewe ni ndo ne meze mwana no kengana kana serikali yake ne kengana so makalia kumeba ndo la manewe ni ni kwezo kitia makometengi so imba ya serikali siende tu no private bike ndo meza kwata agamba me etelini lakini ndo private sino zikwata aminzi ngizia ku survive magezi akando mama survive kama zomedio ziana but ube na kalezo yeah opposition hivi ndio wetaka na president William Ruto hivi twe ai kuna kithoi mono kweta nini kitena nini kite kweli wana no hivi twe kuna kithoi na umunde no kona to no ko kaingi kwi chest thump gweko na kithu niwe kona nondwa ukateta kuzizi ondola kala kathe kona thaka ba ukamba nikatheka ka mundu weko na kithu tie theka ila ya mundu gwewe atei na ageko na kithu tu une ndezekana enende nemo kwamwa siasa sia 2027 sitha sifani mono eni akona together kidil na United Opposition kana kina Kalonzo memo kana agachagwa siasa za 2027 idho ni Ruto versus the people eva ekomana nandu nemo magotha medil nake na kou ndo ambo chest ya dhamp mundu lo kwandikite atwe mwifanirizi ati cho atwe mona ati cho nake no kwandikite no we nakula kou nane no ni 2020 jizini kusoma ndo matasoma kana cho 2022 hivi ndia baba nondo baba nyina support ndo support ya baba idhi ukamba na kone na support ya tu support baba leo ambizi support wani serikali ndo mitu nime kuna kidhi wakitazia ndo mara ila mwanzo make kuna kidhi makwa serikali ni tuwazie mpaka no videos ya video ziende kwa nanzo wiki cha carpet ndo mama baba mende wiki ya carpet kuni kwa kuna kidhi lakini ndo ngaina agenda kuna wake kidhi na pia ndo meko no wake kidhi mekata mo ando mekata masa kwa Ruto nondo aweno asa kwigwe ando no ko ndo mundu no agengeta ndo makamwenda yuko kuna kitho iko kweko na ama nene kwenoga wenogete etho ekunite nondo ndiko nondo lodo na kwekunia kitho iko ando ala makunenga uya kana makunenga uya we monye chao neja mweka ukwenda meke ni kana mekiri kana 2027 nimethiwa na myanya mingi na ni masukuma mundu la womo mekwenda ti ula mekwenda ketho kindu chambe ya mweka alama tena ibande mambi usemba oyu mose ibande
alama te meni bande na mena mpakosa kula mazembe o yumo sekula ila amuika mo register kwa wingi pio ando no me bayo no makatelema na ila makatelema ukona mambize kweta amuika mega lenzi mesani ukwa ibila nisika lwanzi si abangwa na mali yako ukakweka lanzi katika meza hizo ibila sio vangiwa moko tabadhi mukeka kwigwa nganya kina chendie bana nundo anyumo yaka lanzi kuwa mwika mambi na kuregister medho na mo tayari kuthikwe lanzi na siasa no na mo mwika mambi ikwekala mo kama mambe kuivanga mambe kuivanga medho na ngwatano zebyo ando azu pai mundu taka medho gezia maketa na ona timo mageta wa State House nyama magazi ya kana muzumbi ukabana ukona okazembete ndo animezi ale akuka ne wozia so ngwatano ya mwika is very important na pia wosi wakula kwa wingi pia ni sawa nimewaza kula nimekosa ivan lakini ndio siku inaanza yego inaanza kwanza ila mauka kana wone politician fulani yoka kwete neza uishwa kana mayoswa maitrapiwa na mbesa hizo kido ano kidu kia penia mono but ni kindu kila ndo meane kana mbesa sia siasa si kiumo ai na siye woi ati wazo no wayo no ai kia mubuko na wale odio mukoni agula ati no kugwa kadirikana no kwika kata mbesa za yabi wita moyo na wa mbesa izu ituko yako ndo na kula yaku na ndo na kila kitu chonse ituko yako thiko kuna kula bayo kuna weweka kwanza uzu yako nenge mbeza ndokamukunie kaho ko ne ono ndo takunenge mbeza ino ndo awazi mbeza ino utongo yolo to ithito na umuthuku niko kengwa na mbeza izu na nimwoni nezo ndola athoko mimangai Ruto na matumiye binde ya campaign ya 2022 athoko mimangai ne mokie metwa na maikwa mubuko wathi ba Karen binde su deputy ndo mabu tena tukilitwa gwe 10 kana mbao kikegitwe basiani ino ezo we muthoko mwangai wathi ku kanisa ne agi withikwe kana withikwe na mondozu na uo mbezi izi ndo zikana nizio siananga maisha makana kagi nizio siananga maisha magi kwa mbeza to ando maye sio kana ndo alizio gete kwetwa o mbezi zigete bithwa na nizio siete to binda ya siaza ya bika ndo adeza bika mbezi izi ando maye na mami no go yo kwase one time no waizi obu kana kwaze na ngoya yaku kana bayo dio kuna kula we manono tijo tiwongo kuna yakula na kindu chuki happen kuma MCN mpaka kuusumbini ndikatwike ni kindu cho sumbiki joka nondo wa onala meko ndine matume ya mpesa pia so ando maye mpesa nondo no ilezi using etwe no ilezi tuzi ya maendeleo no zile zinaweza kwa kazilanga no zile zinaweza kwa somedia siana kumbe zizio simo hii but we manda mutongo yuno uno kwanza kumbonga onoti muzio po ibinda 11 ukimwe chanza nanye ngatu kando ando kuma moika amoitu na zozometu mundu yonze wikibelano yi nyenele no kwa safagilia yote umimonde mwigi yangi mondo mazonge mbe waza fagilia yote yini ko manjaka na lambe ni odongo yo bai kendo kabisa completely make it monze tio ndiko mama matatete but general fagilia yote ni change ulo mko na tatete modongei but imbo mko na myaka 5 ni athela batekendo mondo zumwe jithaka ulo ina ndo azubio nekana na mama kwa discipline mondo la ukoza kuwa wingi ama na kumbe ando ni magara ni magazo ya kama leo thukuma alikebuya yampo na kithukuma yando kwena na guno ni natawe mutongo ni chaunde ni wa area ya kukuona kite kitwe utonya yeka keketha kisawa kabisa mando ni mengi mono ndo nakweka area ya kitu na ndio zi area ya kitu kwa izamo general utata kusizio kasi ya ando ko to ithini ya kukoza tongo nondo akindu chambe no sisi ama lelo pai kundu kwe malelo mathuku tangaleko ya gwitu ne sa kuthima kuwena ngakalanthi ngakuli ando mama kuwena mwede mwalelo neza yo ilelo situ ile na temeto
nina guoneka kala kabula kana uye nina guoneka bula ko kana for example kona nondo wa kwito makoko ta malelo mayoga ote monga miwe aba na contractor no abika akoka kika kugula lelo na kidi ambapo na katika BQ mostly ukitazia lelo hizi tona kwa si kitu mpaka sikwe mara but pake kwa malamu lelo hizi sikatemwa na sasa sikwe mara na sikinanga lelo hizi nikukua miaka 5 kana miaka petu lelo tena tweta watu lelo twa ruto na kukwito to lelo tuto twakona miaka 10 utaweza kuona keri pewa kingi no nikuthengesia utongoi pala bayando ukeza kuthwa ando ne mama kuisa kuya exactly ondola makwenda kutongo hizo no kiso to committee twa at village level nondo wa so at village level village no kendo kile kwenda tio village yenge kwenda village no tona kuthe binyo ni kendo fulani ne yenge bineto ni kendo fulani so lakini wathi kwa makwata nyamonde lukaika exactly kile kikwenda kana kwa hiyo wathi baya ka village ne kano ukisobya nini yabu akoka magimota bya mathena mo nondo mathena maitu no meba no mathena mbone makibu mbone makalelo kezelete bandu bu no kalelo ku mbone siana zikwenda kusomethio ni sia area yezu so mukikala nando azu committee yezu ya mina kunenge mathena azu mathena azu ni mole ne ku implement kendo kitazia tonge mito makoza ukakitazia izamune zito public participation sido ane scam ne scam hata ukitazia ando ala masakuwe tobu na ndo mamutongo yezu na ni matabizo kendo kila modi kuweta for example no wona tuthi tukazie kuna public participation ya kana ndimo kwenda kwa kiwasako nazo kwa hizo ni identify pale kwa na mabanga kila kendo na eza kwa ndo ala make meta mkutano ne azu ameta mkutano ne hizo ndamanenge ala manata anota makoka makwaze soko toize yako baya kana toize twenda soko tuikwenda nini ndombo ikana tuikwenda silanga so ndo azuma ake makalanzi mami na kwazi niweze na guna no weze baige public participation wenda hizi but you keka genuine public participation izu at village level kidio kona na ona utatabithi mundu mukidi mwene na thina wogi ona utite points yako na utite points yako ukimana kindu kiyando ano nicho makwenda mekwenda kila kindu kingi so utongo gutha wila hizi vyo na wetha utongo zi ando batena mathina na ugetha gutha ando azu ni mani wono utongo gwako amwe kai maile ikata ni kana kweka utumeka nae ni ateti na monoko luanduthi nikwitha mena ngoya kwaze kana ikai tuikwenda ni mwetwa ando azu meta wa ukitazia mbo mugutano we woni ni metwa yo na nikuta bi ndo aniza munye nonete ne galete na ando azu na ne gala na ando azu nonete my plan so uketa mukita ando azu yo mwa metwa yo ukimea yoni tuikwenda nganya kinena pano tiza ambiyo kwata kwamba manenge ka deposit for example like yangu nenge example ya tuna maandamano motomo tulako ikiwe tuna maandamano motomo kwendiwe kwa manzwando makuma bandu beta wa emali na makendo na kibwezi ando makuwana ngali meto motomo maandamano mebange tu ituko ya kawaida tu meto motomo etukwezu ando azuma warungu na madho wa banda mabanga unitwe kadete kona mundu kwandamana na inge ndukila matezi mayese kanando na batu maerezu kyoko tuka ando makwa moka moto mama gitia ando metembe gumena marungu na magwete mabanda mateto zizi bai mundu izi hai mazangani chao jende ezo kona ino yitwende yila to maandamano mambizi ando moga ando azina magwenda kwambize kwete chao nduthi ando azu kindu kila chama apeni makuniwe ni ene ndima motomo kwa mama mazwa mayo njize mwe magikwata mezo zemba mabalana kwaza kwetho na kuzioka ye magindo kana kuzioka ye mali ni thina yu wete dozize mundu uzu ekwitwe umitu kukwaza betu etwe kuno zilingi mabangilile ngizilingi ngilile yu kulia na nemawe transport we kulia mundu uzu ekwitwe etwe ku kwekata ku iviene tamwika kana ndola yangu nimele tu kujumele magazi ya mbeza nisioka mwatoka meeting mbeza nisioka ambako wazizu sia mina kuwazo iziwe one olomo gwe wa muweze mbu
kwanza mkunangi imbi ende na kunena mkunango mbi na nini mwakole mulele kuthukuma niki ukimwe ate ithini ruyera thuko miemba no no thuko mikana kwe kuthuku emba no no thuko mi wando tweba twebe wale kwenda kwekara kutwe wale tweba na tukitha tutena tamaa tukitha na tamaa ya tubeza tu siasa na tubeza tu maana na ando ingi manengo tubeza tu mundu ndio no kazi yake ndo especially mwiga na mundu zu uniongi kwecha ndevaya na kendo ukitazia bai kendo inacho so ukiza kwitha na zina gotelia no point yezi yonte Yala na maza abalita metokindeze ndeto cia kusia mothia kwi mono amwe kama iti wala methitwa maitumika nai ndeto cia kusia mothia ci bota waku no ibalo na matabia na nicho tona tabia mwene ndi wa nthi ya Kenya abina nikatwa telele president anene nicho walite kusisia bye twelekele 2027 kwa mwe kama itu nando mukulia kwanda ya kana nini beje independeno mweketekele kutumikana na siasa naye osigula zenu na mwekile nazio mweto mukutanoni thi mukutanoni ithugizi kila mwatabwa wotho no bongo wotho no kweli ithugizi mwamina githugize mweketekele kukengwa mwakengwa ni miaka ingita na miaka 5 ni mbingi muno miaka 5 mutebandu mwithina ni miaka mbingi muno kwou amweka mitu ipangi na mukithwa na ngwatano na mukiyumilia munene mabata meni kula kwi ana siasa mitu mwikindu gimwe na wasi umwe kingi kwa enendi ma Kenya nikana kila mundu no kuiwe yanzi ondolendete kila mundu no kuiwe balo kwetwe ni serikali no iboyi wekenga ni miaka ingi 5 wikithina wakengo ni miaka ingi 5 wende nai kana zianda cia kusende nai kou twiketekele kukengwa twiketekele kusakwana na ingi mbeza sioka ando mai na mwemanya kana mbeza cia siasa vai pando siko utwa na si kiumo kou no we no kalio diusa kwa mundu zwa diusa kwa ukugea umusa kwe yeah. Thank you ni mubia Patrick nonda kuka kunenania na asia yesi amaitu wa Mutongo TV na muno amweka wetekela kutomeka nai ukathina so isilie nyetanie moika na weta we moika nduketekele utomeka nai ni mwana siasa yombanie ni wesekela ukwenda we mwene so amwana ngo yako na akili yako umanyekela ukwenda na indi toketha na usako emotion onyo emotion tokethiwa na nthi yena tongoi ailu ene twabeti wa mwania ni mubiano ndo kwatiania na itu kwambia umwe ndo ni wa sailing nya oyu ni kwendea muthenya wa kwaila.